Engani zakwethu uBhaku uyithole njengoba zinjalo impendulo zakhe kulokho kulandela amavidiyo akhe amabili la khona esukela khona uDr 2+2 njengoba-ke wasukela uDr 2+2 noGwatsho nenkosi yakwamnika thini no-TK Zuma kanye-ke nabafana beNyoni TV. Sawubona kuphi nakuphi lapho khona lo mbuso njengamanje ubingelela uyena Mathinta Acebisa intombi zimqomela amehla kabanye baqomela imali thubazi. Ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicotha enze kulungela upress subscribe button, share phinde comment wenze sure ukuthi uyalike ivideo uyilinde ize iphele bese uyakhomenta okuye khona ngoba sinenkinga yabantu abakhomenta ivideo bengayizwile yonke. Umgibe-ke weyifebe ophendulele uDr 2+2 laphana-ke lokho kulandela uDr 2 uKing Mpaka kade ehlambalaza uDr 2+2 esho ukuthi ikeshi lento abayenzayo. Bese buza ukuthi-ke ngempela uhlanganaphi wena ngoba nawe wawulaphi ilonda. Akekho umuntu wayephazamisa lapho waphinde wagijima wayokhasozela okhosini uhambise o20,000. Akekho futhi umuntu owake wakulandela ngalokho. Kodwa-ke wena njengamanje wazi ukuthi uphaphela abanye abantu ungenaphi kahle kahle. Mntana sekhaya ngikuphathele yona-ke ivideo yakhe-ke umgibe echaza noma-ke embuza uKing Mpaka ukuthi ngempela lento ayenzayo uhlanganaphi ngoba-ke uchitha ipharishi lezinye iy'ngane. Okokuqala uGwatsho akasebenzi indawo uyiphilisa ngayo lento ka-social media bese ethola ukuthi ahole. Kodwa-ke wena ubhizi njengamanje uchitha ipharishi lakhe uGwatsho nabanye. TK Zuma wachaza ukuthi yena usuke esebenza ngento ethrendayo ngaleso sikhathi ukudlulisa isifundo noma-ke ukudlulisa nemiyalezo kusuke kumele awudlulise ngaleyo ndlela ekumele awudlulise ngayo. Kodwa-ke wena ubhizi ulokhu ugubhana nabantu abangenandaba nawe nabangakaze futhi bebheke ukuthi kwenzakalani. Wena qhubeka uhlale lapho emzini wamandiya no-cooking oil lo obiza ngomakhandakhanda siyakwazi lokho kodwa ngeke usizwe sikhuluma. Kodwa-ke mina ngikuphathela yona-ke ivideo yakhe umgibe echaza kabanzi noma-ke embuza uKing Mpaka kahle ukuthi ngempela yini le ayenzayo. Bheki King Mpaka akanzama ukucoca wosiyani osala hlala phansi. Ungavala nkonzo yami. Awungake ungenza lonto. Noma ungavala uyolinjele lo bafethu. Lo doti sokuthiwa usungamaka we-SK. Bhaka hey hlala kahle wena manje. Webhaka awungitshela Bhaka uyibona ukuthi uyini wena Bhaka wena. Wena Bhaka inyanga le yakamhlabi yalingana u2+2 whether beyenza icontent or ibe serious or ibe marketa ibusiness layo angazi futhi angingene lapho mina Bhaka. Uhlangana napho na Bhaka nayo. Ungena ngapi yona wena Bhaka? Yini eyenza ukuthi enye indoda ayidelete ama video ayo ayeke lento eyenzayo. Ngwabuye kahle Bhaka ama video akho awu2 kwi account yakho le eqala ngazi ngo07 bani bese izothi Bhaka. Wena Bhaka uyatelela wena Bhaka wena. uGwatsho lana akasebenzi uGwatsho. Akana umsebenzi uhola through istory. Through ukuhlanganisa izinto aposte ku YouTube sibuke ahole umfana wabantu. Uthi wena akasuse leyo nto leyo ke ku YouTube uyini wena Bhaka? Uhlangana naphi nalokho wena Bhaka? Uhlangana naphi nekeshi zabo wena Bhaka? Ungena ngapho na Bhaka ekeshini zabo noma kuthiwa wenza ikeshi uGwatsho ungena ngapho na Bhaka lapho. Bhaka uTK Zuma uthisha wesizwe wena mhlawumbe lamdlana awumlandeli uqale manje ukumlandela ngoba nakhe seposte into ka2+2 mina mgibe wayifebe ngiyamlandela mina uTK Zuma. uTK Zuma wachaza even okhosini ene interview wathi yena uthatha into esuka itrenda ngaleso sikhathi leso ke ayenze ukuthi mhlawumbe either iyafundisa or kanjani kodwa uthatha amatema asuka etrend or izinto way trenda axwayise ngazo mhlawumbe ububi bazo noma ubuhle bazo ayifake kubantu ingene kubantu. Uzosisanganela umfana kaZuma ke manje. Uzobhedela umfana kaZuma njengamanje. Wena Bhaka nzama wena. Bhaka asuke ukukhehlelezi last year abe lesibona sana leso but asi based on ukhozi. Wathini wena? Wathi nosigojana uyabhedla usigojana uyasangana usigojana kusho wena nzama. Now this year very same khehlelezi futhi
wenza futhi ivideo eveze sasokhosini wena futhi bhala hey ngazosihlangana usigojana lapha uyabheda usigojana uhlangana pho nanzama webhaka uhlangana pha ngitshela sibuye la lo makhanda ushoyo uthi unomakhanda mana siyazi ukuthi cooking oil loyo but ngeke usizwe sithi vu siyazi ukuthi akho makhanda la ushaya ngo cooking oil wena lonto leyo siyayazi kodwa sithule bha yabo ngeke uyizwe sithi vu lo ndaba leyo nokuthi wena bhaka udume kakhulu ngo2013 11 ngisahlala eThekwini 14 12 lapho ke into abokude kuyona beyokulapha ilonda waphela laphi ukulapha kwakho ilonda webhaka ngoba ubugudi ke ngapho lapha ukuthi inyanga mina angikwazi la bengazi mina ulapha ilonda we waphela lapho lokho noma mhlawumbe umuntu owayegayela imithi eyilonda washabalala kwenzakalani awuchaza lapho webhaka yazi webhaka mina ngiqala ukuzwa ngezwa wenza nje umpatha angazi kwi-birthday kabani okhosini kudala kodwa kuthiwa wafika kwi-birthday party yakhe uphethe imali I think awu20,000 awukudala kodwa uzompha imali yabo uzama ukuthi mhlambe ungene bekufake okhosini ukuze udume ngeimbiza zakho zeyilonda konke lokho bhaka akekho umuntu owagxekayo kulokuba kwakusuka enhlizweni yakho ukuthi uthathe imali uyiphe angazi awunengco angisho ikana igama lakho angazi ukuthi awubani kodwa umculo umsakazo wokhozi leyo sasingena inkinga bhaka nalokho uzena thina webhaka uboke mfethu ufunde ukuthi udede ezintweni zabantu ndoda uphume nje kuzona ebeshale abanjengenyanga abayizamelayo nabo deda nje khona phuma nje mfethu phuma nje uGwajo siyamthanda uMC mfethu uyayizamela umfana akaqashwe indawo uyayihlanganisela uTK Zuma icontent yakhe siyayithanda phuma nje kuyena yabo uqhubeka uhlale emzini waMandiya lo hlala kona le ekuzeni akekho futhi owake wayethi fru yento leyo nje phuma nje lapho ke bha phuma nje bha yekela abantu benkosi bezenzele izinto zabo uyamcika ke manje sokungimela lapha yenza ivideo bha uxoxolise ukuthi u2+2 nakuGwajo nakuTK bese uyaphuma khona bese uyaqhubeka wenza le cash nawe uzoba nawe uyazenza icash siyayibona sithule wona khona yebo lonto jongile bhekile